he kiria he nyamu ingi tukoragwo nacio citeithagia ku flash uguo ndaiga ku detoxify giko kiria giothe ki mwiri fiu gikoyo no igweta kiaragia uru tondu we mundu eragwo anoretio nimo mawaru It's very true. Tondu ona twa ku detoxify ri muthenya wa mbere ri ni uguthi kioro ta ndo igiri. Honestly, yes. Yes. Neguo it's na kirio koruta ri ta wakade ndiraingira haha ngwinde mawe no thio muthaka uhana no the minute wona waheo wanyua you couldn't imagine ndukwiciria kirio ngikorwo kiruta ni kindu nawe kiraima mwiri waku no ni uraigua thithi nginya kurora waheo the first session ndo igiri sie mwiri wakwa kana makiria ndakwira meragwo ni mori ni mo hemura ta kwarerirwo ni uguta wako matwara very true oyo ni uguta aigana niguo tikorumwo mundu akoragwo akirumwo no the minute wona waingira programu-ini itu ri wona wa ekwatiri muthenya wa mbere ni uguthi nona hengiko hena client wakwa wi handu uraigua no atwire ma muthenya wa mbere uguthi kioro ta ndo igiri na ni ukuigua wahutha ukuigua toragerera iguru ria matumbi ukuigua tu ni wahutha no kona ndeo ni rathie gikaga ati igithiraga koguo nimo maihuire ki ndamwiri maihuire mwiri riu warora ri tawo no ngithi kioro ri ni ukona urathi kioro undu nona kiyelo that's a lot of cholesterol ya mwiri urathi kioro nginya ki flash ukona guku kioro-ini ri ni gwatigwo na kindu ta maguta ni mwiri uri ohana So within the first 2 weeks nejeraga mundu ri when you are on the program within the first 2 weeks ni ugukorwo gite kilo o muthenya the first week ni ugwika wega muno but by the second week handu he gukinya mwiri ugakinya to the plateau that is dorate kilo but no, inch wise you are getting smaller and the minute wamenya uria wagirirwo ni kuria to ni tugugutara uria ugwagirirwo ni kuria ri no ndungitura gwako ni ukuhota ku maintain kiria gwika atia uku achieve Shesheni hakuwe nawe.